Ben ndabizi yuko asanzwe yo niwe pare wiwe. I'll redeem time and I'll use it Nekasabe efficiently. chancelier na fiancé we batambuke tuberekane niba bahari. Vuba cyane. Narenze ngo ndibicaranye none kera bicaranye. Wow. Uwo ni chancelier Muyoboke ari hano. Duhora dutanga abageni bakagenda, ubu noneho dutanze umukwe. Yes. Turamutanza azaje gusezeranira hariya namara agaruke. Reka chancelier yatubwira umuntu yazanye na gahunda uko imeze. Murakoze cyane, tubanze tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Muranezerewe se? Nitwa Ntaganda Chancelier nk'uko umushumba bivuze. Fiancé wanjye yitwa Nyinamajana Esperance. Mugatindeho cyane mukomere Imana amashi. Dufite ubukwe ku itariki 4 z'ukwa 10 i Rusizi. Ubwo tuboneyeho kubatumira muzaze tufatikanye. Imana bamugisha. Amen. Dukomere Imana amashi ku bwabo. Let's appreciate God for them. Tubarambure ibiganza. Let's pray for them. Reba ku kiganza cyawe wongera ugihindukiza ukirebeho. Look through your palm. Kibwire ngo aba bantu uzabashigikire. Tell your palm that you will support these people. Uzabatwerere. You will support them financially. Uzabatahira ubukwe. And attend their wedding. Ubukwe bw'i Rusizi bugomba kugira delegation nivuyemo hano. Abashumba nibura nk'ababiri. Ben ndabizi yuko asanzwe yo niwe pare wiwe. Hanyuma nabandi nk'abangahe bazagende. So Mana turagushima ku bwabo. Gahunda zose zitegurwa uzibemo. Imyiteguro yose yabari y'abantu bakenewe y'amafaranga y'inama na logistique ubikoreho. Uko wabaye mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya ari kuzaba mu bukwe bwabo. Kizabe igiterane shiza. Tugukomeye amashi menshi tugushima. Murakoze. Andi matangazo nibaza ko akujya kuvuga niba ngombwa ariko dufite gahunda yo gutangira amaserire ariko yitwa noneho imiryango.
abantu baza bakira indwara. Pastor Ben arabizi. Iyo twitereye abantu baza bakira indwara. Bwana asifiwe. Hallelujah. Iyo twitereye abantu baza babohoka mu mitima. None twogerageza rimwe twese twareba. Hosana! Hosana! Yo kwiterera ngo nihamara utugwara ngo tumwatake za rubanga impande n'izindi tuzokwata kwa usimbuka Imana.